Iyo niyo demokarasi nyademokarasi niyo demokarasi demokarasi niyo demokarasi y'abaruda yihuse y'agatangaza y'akatarabonekaho katwakira umanitse agatoki asaba ijambo. Aro yego turabakiriye. Dukomerane twese hamwe. Mumeze mutemerewe mutaho ngaho? Nk'ibisanzwe. Tega amatwi neza wa muruda we. Umwe mu bavugizi ba ruda basaga miliyoni, barenga miliyoni ku isi yose y'abavugizi ba ruda. Ndashaka buno butumwa ubungereze ku baruda n'abatari abaruda, ku buryo na ba mukeba bacu bubageraho bose nta vangura iryo ari ryo ryose. Bityo rero abaruda n'abatari abaruda mwese hamwe, umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro, ndabasuhuje kandi mbifurije isha n'ihirwe muri byose kandi ibihe byose. Murabona ibihe tugezemo ni ibihe bidasanzwe. Mwegerane abanyarwanda, abari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga, dukora umuti. Ubu butumwa wa muvugizi we wa ruda ndashaka ubugeze ku bantu bose ku isi yose, bityo rero bamenye n'iki kijya mbere. Umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro, papa demokarasi nziza kandi yihuse, umukandida w'agatangaza w'akatarabonekaho ku mwanya w'umukuru w'igihugu, perezida nyaperezida, umusaza w'ukuri. Ungereze buno butumwa ubabwire bose, ugenda ububagezaho bose. Niyo utavuga ubu butumwa nje mpora mvuga kuri satelite, kubera buregeye kuri satelite hose buragenda bunyanyagirika ku isi yose. Ubu bagezeho abanyarwanda bose abari impande enye z'isi ya rurema yatwihereye. Ku musaza w'ukuri w'umunyapolitike mwiza w'amahoro narahagurutse kandi nahagurukanye impamvu nziza nyinshi mutayobewe. 200 ku Rwanda, 200 kuri Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi, ariko 200 ku isonga, kuko zizatuma tujya kurahira vuba na bwangu bidatinze. Bityo rero intebe isumba zose tugomba kuhita tuyegukana, ariko mbere y'ayo matora hagombe hatekerezwe neza, bikozwe n'abo ba mukeba bacu. Bareke nje kurahira, nshireho leta y'inzibacyuho, nyiyobora imyaka 5, hanyuma habone gutegurwa amatora ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ateguwe n'iyo leta y'inzibacyuho, noneho haboneke perezida nyaperezida w'igihugu. Ari amatora ateguwe na leta y'inzibacyuho igomba kuyobora imyaka 5. Bityo rero ayo yari busesagurwe, hakorwa amatora aherweho mu guteza imbere leta y'inzibacyuho y'ubumwe bw'abanyarwanda, izategura amatora neza mu bushishozi, kandi amatora yatwara amafaranga make, dukoresha ubuhanga n'ikoranabuhanga, ubumenyi n'ubushakashatsi n'ubunararibonye n'ubumwe bw'abanyarwanda imbere mu gihugu no mu mahanga. Isi yose tuyigira umudugudu, tuyegeranyirize mu Rwanda i Kigali. Bityo rero abantu bose bibonemo muri ayo matora, yaba ari y'ubwenge kandi azirisesagura, kandi tuzigama cyane, kandi tuteza imbere, tubyaza umusaruro make dufite, turushaho kuyabyaza umusaruro bitigeze bibonekaho kuva isi yaremwa. Nicyo cyazanye papa demokarasi nziza kandi yihuse, kugira ngo ntunganye ibintu byose bijya mu buryo. Bityo rero abari
abari muri diaspora n'abari imbere mu gihugu, ubu butumwa mbugeneye buri munyarwanda wese. Mushobora no kubuvumbishaho umunya East African n'umunya Afurika n'umuturage wese uturiye isi, ukunda abanyarwanda, ukunda u Rwanda, ukunda East Africa, ukunda Afurika, ukunda n'isi muri rusange Uwiteka yatwihereye n'abayirimo, n'abayituyemo, abayikoreramo, abayivukiramo batari ibivajuru. Ikiremwa muntu cy'Uwiteka yiremeye n'umwimerere, akawugihadikamo, akawugiterekamo, akawugishyiramo, kitekereze mbere y'uko gikora ibyo gyakora byose, kipange neza ibintu byiza birengera bose bitarengera bamwe, bishyira bose imbere bitashyira bamwe imbere ngo abandi kibasigaza inyuma. Bityo rero niyo mpamvu umuyobozi nyamuyobozi naje nje neza gutunganya ibintu byose, naje nka ndi rugira w'u Rwanda, u Rwanda ndugire neza n'abanyarwanda mbagire neza, buri kimwe cyose nkigire neza mbitunganye, banyarwanda baryoherwe, bazabyine toto victory, tujya kurahira nk'umusaza w'umunyapolitike mwiza natsindiye intebe isumba zose mu gihugu no ku isi yose. Murakoze cyane. Kabara, ariko aho nziye byose ndaje mbinoze, byose binoge neza, binamirike neza, n'umubiri ukuremo vitamini, ibitunga mubiri biboneke neza. Ubutumwa bugezeyo hose. Sawa sawa, murakoze cyane. Demokarasi muri demokarasi niyo demokarasi.